Bismillahi rahmani rahim. Musidɓe tedduɓe, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nulaɗo men sallallahu alayhi wa sallam maki, man bana lillahi masjidan bana allahu lahu baytan fil janna. Goto wo mahanɗo allahu on julirde, allahu on mahanaymo huɓere ka aljanna. Wono ceernoɓe ɓen fensitirani on non o mako nelaɗo ɗo ko wondema ko imma darna fo ma taweɗa e darnugol ngol woni ko fiira, woni ko feere. Haray noon ko e hoore tippude o hadise ɗo e ayeje kadi takkotoɗo e makko, haray bureau exécutif juulirde men Bilal nden, masjidu Bilal, ɗum ko e nder Bruxelles, juulirde Guinée mawde nden, e wondude e duɗal ahlu sunnati wal jama ngal Belgique. Haray hiɓe nodditi jama men on fof e julɓe ɓen fof Belgique e ko woni bange mum fi wallitagol golle ɗen no yarra yeeso. Haray noon piiji buyi waɗama nini hino fewda ka dal tammo. Haray ko ɗum ɗon golle ɗen kadi no hani en jonnidir juuɗe, wano sa'aji feƴƴuɗi ɗin jama on hino weltana, hino jarna, ko wana noon kadi e ngal ɗo haray fabono tora. Haray yo allahu on waɗu barki e ko marɗen kon, o waɗa kadi joddi aljanna ko ittenten kadi kon fi dina kam. Jonno fi ɗum ɗo yo timmu, haray biroji ɗin ɗiɗi haray hino eɓɓi ndi juɓɓudi ɗo. Nyande 7 mai guluje 2016 ɗum ko asewe, le 7 mai 2016 haray fottete Liège ka juulirde masjidu Taqwa. Haray fottete ɗon ittandema e 14h ha e 18h. ɗum ɗo haray ko fi sare Liège nden e ko woni bange mayre. haray jama on fo hino tora notagol wallito kadi allahu on barkina e koɓe jogi ko. Nyande 7 mai guluje 2016 le 8 mai 2016 haray jama on fo hino noddita Bruxelles ka juulirde masjidul ansar, ɗum haray ko binde Gare du Nord, binde Brabant ngol, rue de Brabant. haray jama on fo hino noddita ɗon ittandema 14h ha e 18h. ɗum ɗon noon haray woni foti ko duhiɓe ma ko sonnaɓe, haray fo hino tora ballal fino golle men ɗen wawa ñiɓirde. Wallito ɗen woni ka dina men no ñiɓira e jannugol fayɓe men kadi e no pine men ɗe kadi haray yarra yeeso. Joni noon faalaɗo kumpital yajungal ko ɓuri ni no wawi jokkodirde e Alhaji Mouhamadou Salihu Jambouriya Dalaba. Alhaji Mouhamadou Salihu Diallo Jambouriya Dalaba, lollirɓe directeur. haray jokkorde maɓɓe nden ko fusfus 32, 48, 49, 64, 2, 80. 0032 484 96 42 80. haray kala kadi faalaɗo wallitade woni ko woɗɗitiɗo, haray kadi compte bancaire no woodi, on tigi no wawi jokkodirde e maɓɓe haray ɓe wallititomo ha fannude makko nden timma. allahu on kadi ɓe waɗu barki e ko jogiɗen kon, o waɗa kadi en o newnana en kadi wallitagol dina makko kan. innahu sami mujib wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. haray ko min ɓuriya mi salmini on.